Ada mau nih kena. Kaki mat. Meli apa? Hah? Melia. Kok udah nak benih Melia minta Rut? Ku. Kan bila kaki alih profesi itu tipu main mat. Jadan badan akhirut. Deki pangkening lor gawe lan kelambin lagi bare. Kalau kakek yang tak tahu ya. Sebadan tuku, sebadan mur lekeri ya. Benarin harus nyetor rokok kangko kan setepak. Ngidi. Iya mat. Tapi toro aki kan dulu. Mai beri bi kaki rut. Cek le tau mat tinggal ngak jua. Ya muntah beri teh. Tak pas aja nih yamuk kok. Cek yak lena kelampi parantas. Sesek pada dengi. Yo siapa orang nak kena rut. Cek tangan nak benih keng tak buruk. Keng lakun pakun tak ejab. Mula pas ngak re benih siapa se todus. Pas engko. Ya cek karo sapora teh. Kentek eka belin rokok kan. Cengko ada keng. Mun pas eta penta beri bi mat tinggal tak pas rogi. Kan berempat kan rokok. Telok dua. Puh. Pak cek larang ngerut. Rokok apa pas kan telok dua jia. Sebiasa rokok nak kanak nguda teh. Sengaja lah karbing kok bidik selarang. Keng lah niat minta kente ke kakek. Ya kakek je benih keng nyan iram poka mat tinggal rut. Keng kakek cek niat di searam poka engko. Ya deh, engkau karo andi ji ya cong. Kali budi namun berdemat tinggal tak minta boleh ke kaki rut. Minta tolong cek beri aking. Soro minta kangkok bayi. Iya teh, tina kola bedocak di kakek teh. Sekarang kong teh yo. Kaki keng posang cong. Enggak pak, mi posang ah. Ya tak kok keng posang ruang. Pelan tade mulai sakale. Ya lah nengah. Ya tojuk helu. Kok ki abenta. Bener rokok ya. Tepak kasih lopot ongku makin di anak. Cek sero tojuk keng ibele enak. Benih keng ya cek nging tungingan. Pasti atanya rokok. Bade kena ban piko pinareng. Beda apa pak? Kaki pas bila sambuah meleng cong. Kakek tanya dia ya pak. Pada ban ngarep bintang terak yang siang. Tak mungkin. Tak mungkin mat tinggal di Timur leke 07 nyambu meleng pak. Tak meleng tak jago bosku. Allahu Akbar. Mara cong. Engkau lakoy tarmong bi oreng. Polan kulin kakek luar marogi ka oreng. Siapa sih narmong je pak? Marga boleh kangko. Yang tar nabi ko. Kempang pelor ke ler na kalampin je. Cek pah de iya cong. Kaki keng lakar lakalero. Lah pak, lah cek terus. Aduh cek jua mon kedung melorok. Matan pas muntul le. Apa boleh oreng? Cek reng tuan tibi beuy patak.
Mayu sing hari Din. Makrojo tojo kardu. Lu maren ngatos ong naongan le. Ya tojo helu dena. Lu, anan kakir bedidim male. Bade pondok. Arah apa Din? Aduh, po curanan kaki gelem pemondok le. Mau nengak tangan anak cek kudu mondok ke. Cek bingko isoro sekolah madrasah kampungan lekan tak gelem. Berarti mah tinggal terus tanda sekolah Din. Tak ndak le. Karo lakon kebedek kate murben kancan. Dul mawe. Aduh, cek toro je Din. Engkau ala sekut ngatai lama tinggal bandul mawi. Ala ko ni benian. Takut ada tonding bi orang. Beni keng itorot bingko le. Keng tegeren tak ejek. Pangker mare. Tak taki kaleng mare. Mar beri solusi. Olah yang taragi kadukon Din. Minta ki ainganan kakek maliambu semeleng. Mak pas kadukon le. Polaking tade jalan lain pole ya. Abang kok ngiding kabar cong jalang si pasambu meleng juang. Ken oleh ne dukun aki kuah. Ya mundai bingko yang taragi na boy. Mak pola cakai ngak cong celang ro ada urusan. Ya coba boy Din. Mai kan singarang, takut ada kemana-mana. Oi mai le. Klenon. Beda tamu Eropa na. May masuk. Dari dimma kak. Tak langkong nak. Cek pas kakaan tak patut sekali rasana. Kita arah apa mah kita patot. Cering kok keng ngormat. Abang je. Mun apolong ben orang kita kenal. Ben kita temu tua ngoda na. Cek pak masal pak ngolok kakak. Perasaan. Lah tak ro karo anongku. Si pas madedeng tak ndek yo lok kakak. Jadi nang kau tak minta pesan moral lah. Tuli ka bele apa marah parlona. Dek iya nak. Engko andi anak. Lakon karo lako matodus ka engko. Ibele inte ekde. Itu ko lah tako. Siapa sih tako? Engko nak. Tako arah apa? Tako pasi palek tang lengan. Aduh. Cek karo ka kemin tibi le katako. Tetireng tua reko tu pateges. Cek pak kuro pentera keboy. Tapi kau tu pada bisa membentuk karakter anak foto. Mun nak foto bilu paloros. Mun nak foto paloros setanda. Pabilu sekali mak letak kato mana. Tina nak. Engko minta jalan lain boy. Minta arat syarat. Oh iya. Bodoh. Siapa nyaman? Mat tinggal. Mati ya. Assalamualaikum telur kopi alaikum mendung cicang aji kuma badu bulan le oleh nasi cendol tak kembang le suatu ini madini medet. Cengkala dan kakek. Jangan maki. Berapa kali sehari ya nak? Mak kita nyaki berapa kali sehari bi kaki. Cereng beni resep dokter jadi. Lain maki patoto. Mun parlo tambah mak le kembang tabu. Mun lamareng inu maing ria. Engko yakin anak kaki pakun ambu si raja kulit.
Mun pas tak berhasil nak. Ketika kiki ragu ketang kemampuan. Dukon Darman Ria lah terkenal mun dari bungkel sampai konco nalam. Mun sampai akhirnya tak bukti, engkau siap tanggung jawab. Oh iya nak. Cuma celingkan lebih kakek hasil lah. Aing ria bingkok lamar ebri mantra se paling tekih dosis. Mun deki kerasa santak kelu, ki babali dena. Bingkok kurang enah dosis. Berarti bisa iba-oba ya nak. Ya bisa. Jangankan korong oba. Makai cabut sekali bisa. Cek mang cek ko beter. Nutup tomang akan buter. Cong, mat tinggal. Apa pak? Ya ada nak tujuk helu. Berde rokok nih Cong. Tak ada. Apa minyak tanyaan rokok kakek? Beri ya? Mana mau diberi ya? Ya kerokok Cong. Boh, mak purun berapa deh? Ya biasa Cong. Abu cek pas langsung kerokok Cong. Numi gelo. Manen paru-paru nah. Oh iya. Hilang kok main aja pak. Kayak berokok Cong. Enggak tahu sah, kerokok kakek boy. Selangkok lah tak bisa beri ke kakek. Tiba di nabing ko sare-sare. Mahai mat. Abu cepak ko cengeng mayo. Mayu dah madun. Alako. Sakit kaki yo. Cuma ayo lako mat. Laku apa? Ico. Kayak nggak amat tinggal ha. Mak gung. Ini orang tidak selempet. Demam tinggal, tak bisa hubungin. Seminggu tak along polo. Kapan pre aing mat tinggal minga ajam kering. Dikipas gendeng tangan naro. Cong kakek mereng akan ya. Payah. Andi rokok kakek Cong.
Cak pesereh ke beli rokok, Cong. Apa kok beli rokok deh, Pak? Ya tade, Cong. Engkok karo andi jia. Ria bede boleh, Cong. Loh, mundur cukup kok beli rokok. Abe, Aria beler ya. Benyan Ria, Cong. Tan siapa, Pak? Ibu Andrea. Enggak, Pak, kok tak beli rokok? Beli mobil, Pak. Dari cukup kok beli mobil, Pak. Aduh, ternyata mah tinggal sete gendeng. Cek beli besi satu sebut anda. Milih selama ibu. Aduh, gendeng ongku mun setia tanganna. Raga-raga po aing dari dukon darman ruang. Mun setiang kok tahu juga benar. Aing ria bingko lamar ebri mantra se paling tekih dosis. Mundeki kerasa santak kelu, ki bebeli dena. Bingko ekorangan nah dosis. Berarti bisa iba-iba ya, nak? Ya bisa. Jangankan kerongobe. Makai cabut sekali bisa. Arya nampu pabeli kedua. Takut terus gendeng tangan nare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darman samangken atingkal umur. Aduh, malah mati tuh kona. Mat, patinggal. Apa, Cong? Mun sete kita ngati teh. Patinggal bi ake pagendeng itu konaki. Dan mun seti mat tinggal pakuna beli ke malengna. Biko tu ke bari cekel lah. Abe mai cekel bi kaki, Cong. Ikan mun tu kana mati pakarun elmon elang teh. Hilang deh ini aja. Aduh, gendeng ongku mon setia kaki, Cong. Kok gendeng.